Postoje putokazi koji nas, makoliko daleko odlazili i lutali, uvek vraćaju na pravi put. Put do suštine našeg postojanja, baš na ovom tlu. Nekada su to ljudi, nekada reči, nekada predmeti ili spomenici. Manastir Studenica je riznica putokaza, koja je od svog nastanka kroz 8 vekova postojanja čuvala sećanja i osjećanja srpskog naroda, ne bi li mu u beznadežnim trenucima vratila snagu i samopoštovanje. Izložba Duhovno i kulturno nasleđe Studenice, drevnost, postojanost, savremenost sabrala je bisere iz te riznice. Jasno je i nedvosmisleno pokazano da manastir Studenica leži u samim temeljima državnosti i samostalnosti srpske države, dakle današnje srpske države, ali ne samo to, već u samom okrilju, u samom temelju srpske kulture. Njen pravoslavni identitet, ali i njen kosmopolitski duh, činjenica da sama građevina Bogorodičine crkve spolja je izgrađena po načelima romanske umetnosti, a iznutra ima zapravo jednu galeriju remek dela vizantijskog slikarstva, rečito svedoči o tome. I ne samo to, Studenički tipik stoji na početku istorije srpske srednjovekovne književnosti. On stoji i na početku istorije srpske srednjovekovne crkve, jer se njime zajedno sa hilandarskim tipikom po prvi put ustrojavaju pravila monaškog života. Ta pravila uspostavio je Sveti Sava tokom službovanja u zadužbini koju je podigao njegov otac Stefan Nemanja. Ktitorski natpis o živopisanju i podizanju manastira Studenice datiran na osnovu pomena godine. Upravo u ovom ktitorskom natpisu 1208-1209. godinu od rođenja Hristovog jedan je od najznačajnijih epigrafskih spomenika srpske srednjovekovne književnosti i umetnosti. Reč je o najstarijem ćirilskom natpisu kod Srba, pisanom starim srpskim jezikom, dakle srpsko-slovenskom redakcijom, što je u Studenici zapravo bio presedan. Do tada su svi natpisi u crkvama i manastirima bili ispisivani na grčkom jeziku. Tekst natpisa je pozlaćen, nalazi se u osnovi kupole i ono što je značajno jeste da je savremen samom studeničkom tipiku koji Sveti Sava piše upravo u manastiru Studenici. Ovaj presveti hram prečiste vladičice naše Bogorodice sazidao je veleslavni veliki župan i svat cara grčkog Kir Alekse Stefan Nemanja, primivši anđeoski obraz kao monah Simeon. Završi veleslavni gospodin mu veliki knez Vukan godine 1617. od postanka sveta Indikta 12. I mene koji sam tu radio pomenite, Savu grešnog. U zapadnoj ulaznoj kuli manastira su 1968. godine otkriveni fragmenti fresaka iz 1210. godine. Likovi velikog župana Stefana Prvovenčanog i velikog kneza Vukana smatraju se najstarijim portretima u Srba. 1208. godine Sveti Sava je radi živopisanja Bogorodičine crkve u Studenici, koja je bila zdanje velelepnih dimenzija i monumentalnih gabarita, iz Carigrada, kako se pretpostavlja, pozvao najbolje slikare toga vremena. Oni su, upotrebljavajući skupoceni azur i zlato, Bogorodičinu crkvu ukrasili slikarstvom koji ima sve najbolje odlike živopisa vizantijskog kulturnog kruga toga vremena. Izuzetno značajan trenutak u istoriji Studenice zbio se između 1206. i 1207. godine, kada su iz Hilandara donete mošti Svetog Simeona. Mirotočenje moštiju i čuda koja su se dešavala na njegovom grobu uzdigli su svetiteljsku moć Simeona Nemanje i izvan Studenice. Mošti Svetog Simeona Srpskog su nakon prenosa iz manastira Hilandara u Studenici
položen je unapred pripremljeni mermerni sarkofag koji se i danas nalazi u hramu. Međutim, u samoj lavri sahranjen je veliki broj vrlo značajnih predstavnika dinastije Nemanjić. Pored samog svetog Simeona, u manastiru su u svoj večni pokoj pronašli sveti Stefan Prvovenčani, odnosno u monaštvu prepodobni Simon, čije su se mošti nalazile u kivotu ispred nas. Dakle, reč je o intarziranom kivotu nastalom 1608-1609. godine. Kada su mošti Stefana Prvovenčanog, odnosno prepodobnog monaha Simona, stavljene u ovaj kivot, u njemu su pronađene dve vrlo značajne relikvije. Najvrednija među njima jeste prsten Stefana Prvovenčanog. Radi se o vrlo lepom vizantijskom radu iz 12. veka od čistog zlata. Ovaj prsten je danas najvredniji eksponat riznice manastira Studenice. Drugi eksponat koji se tokom kasnijih vremena našao u samom kivotu jeste stavroteka časnog krsta. Generacije Nemanjića su se postojano kroz vekove starale o dobrobiti lavre. Jedan od istaknutih ktitora je bio i kralj Milutin. On je 1317. godine podigao mali hram posvećen Bogorodičinim roditeljima, svetom Joakimu i Ani. U to vreme naslikana je i freska na kojoj su prikazani osnivač samostalne srpske države, osnivač samostalne srpske crkve, zaštitnica manastira, Bogorodica i sveti Georgije, pod čijom zaštitom je kralj Milutin izvojevao mnoge pobede. Turskim osvajanjima i konačnim padom Srbije, odnosno srpske srednjovekovne države po Turki 1459. godine, otpočinje jedno stradalno razdoblje istorije manastira Studenice. Naime, čitav jedan vek moralo je da protekne kako bi 1557. godine došlo do obnove Pećke patrijaršije pod upravom pećkog patrijarha Makarija Sokolovića. Neposredno posle obnove Pećke patrijaršije došlo je i do velike obnove Studenice 1568. godine. Tom prilikom su obnovljene vrlo značajne ktitorske kompozicije. Na jednoj ktitorskoj kompoziciji Sveti Simeon Nemanja prikazan je kako pristupa Hristu sudiji koji sedi na prestolu, a privodi ga presveta Bogorodica. Sveti Simeon u ruci drži model svoje zadužbine Bogorodičine crkve, a veoma je važno istaći činjenicu da se ova ktitorska kompozicija nalazi neposredno iznad mermernog kivota u kome je počivalo telo osnivača same zadužbine manastira Studenice. U priprati manastira Studenice nalazi se druga ktitorska kompozicija koja predstavlja takozvano moljenje rabe Božje Anastasije, majke Svetog Save Srpskog, koja je u proskinezi, dakle u jednoj kolenopreklonoj molitvi pred presvetom Bogorodicom, prikazana je kao monahinja i ono što je značajno, to je ovaj ktitorski natpis: O presveta Devo i Boga naša mati, primi moljenje rabe svoje monahinje Anastasije. Neposredno ispod ktitorske kompozicije prepodobne Anastasije nalazi se grob koji je otkriven 1986. godine. Posle 378 godina gotovo neprekidne turske okupacije, manastir se ponovo našao pod okriljem srpske države. Odmah po oslobođenju, knez Miloš prihvatio se ktitorstva nad slavnom zadužbinom Nemanjića. Po završetku graditeljskih radova 1939. godine svečano su prenete mošti svetog kralja Stefana Prvovenčanog iz Kalenića u Studenicu. I Karađorđevići su bili izdašni u darivanju Studenice, naročito kneginja Persida, žena kralja Aleksandra, koja je između ostalog darivala skupoceni kivot za mošti Stefana Prvovenčanog. To što je čuvala mošti značajnih svetitelja, kao i činjenica da je jedan deo svog života u njoj proveo i služio Sveti Sava, doprineo je da Studenica u svoju riznicu sabere mnoge vrednosti.
Sama riznica posjeduje kako artefakte, dakle predmete izrađene od metala, crkveno-umetničke predmete, dela veza, zatim različite arhivalije, povelje, privilegije, tu su rukopisne i štampane knjige, tu je jedna lepa kolekcija ikona, dela ikonopisa. Dakle, sva ta dela su istorijska svedočanstva. Među najznačajnijim u toj skupini su zapravo dela koje su predstavljaju ktitorstvo vladara iz Rusije i vlaških vladara. Svakako treba istaći povelju Alekseja Mihajlovića, manastir u Studenici iz 1655. godine, dakle reč je o povelji ruskog vladara, a tu su i dve vrlo značajne vlaške povelje koje su izdali vlaški vojvoda Gligorije Gika i Mateja Basaraba. Među darovima ruskih vladara izdvajaju se naprsti, krst i okov za jevanđelje cara Aleksandra I i putir zaporoškog pukovnika Danila Apostola. Visoku umetničku vrednost ima triptih relikvijar, izrađen zaslugom mitropolita Georgija Popovića u Temišvaru 1750. godine. Studenica je jedan od onih retkih srpskih manastira u kojem je do danas sačuvan znatan broj starijih umetničkih predmeta, uglavnom bogoslužbenih. Po vrednosti ističu se studenički vezovi. Najznačajniji predmet crkveno-umetničkog veza i tekstila u manastiru Studenici predstavlja plaštanica Antonija Heraklejskog, remek delo carigradskog veza s početka 15. veka. Ono što je zaista važno istaći jeste da je predmet nekoliko godina bio na konzervaciji, da je sada prvi put izložen, a da je zapravo vezen čistom zlatnom srebrnom niti na crvenoj atlas vili i da ga krase zaista značajan ktitorski natpis. Natpis je zapravo verovatno formulisao sam ktitor Antonije Heraklejski i reč je o jednom citatu Evanđelja po Luki. Od nekada dragocene studeničke biblioteke sačuvan je veoma mali broj rukopisa, od kojih je najstarije studeničko četvoro Evanđelje, a potiče iz 16. veka. Poseban segment izložbe posvećen je savremenim radovima. Reč je o video radu profesorke Narcise Darijević-Marković, Studenica misao o večnosti, kao i o interaktivnoj instalaciji autora Marka Todorovića. U ovom delu izložbe moguće je videti i radove savremenih umetnika 20. veka, među kojima treba izdvojiti radove Ljubomira Ivanovića, Aleksandra Deroka, potom Nebojše Mitrića i drugih. Lepotu Nemanjine zadužbine uvećavali su mnogi ktitori, poručioci i priložnici, bogatili su i bogate crkvu, biblioteku i riznicu. Postojanost Studenice čuvaju monasi, koji su po rečima igumana manastira arhimandrita Tihona, ljudi iz različitih sredina, različitog ukusa, kulture i obrazovanja, ljudi sa različitim karakterima i darovima, koji vekovima dolaze u Studenicu i trudoljubivo i mukotrpno kao živo kamenje uziđuju se u dom duhovni.